Данас моја да си игра. Вака си не чуеш друг идеал. Ето. Аудио нема се чува затоа што ми бил на некој живеал вчера пријемно на стерео и директел порача. Ја да сам почни 5 сечи на МТ5 при AG аудио. Пошто на Нора на му... Врзати се! А там ти лако да могу да говорим бързо. Што има добро, зашто е на... Му војот. И било да ме год. Idemo u bar. После 10 минута сама да играш kao видео, kad video ti se završi i izađeš od stvari i onda ideš. Pošto hoćeš li da igraš kad završiš sa video 10 minuta? Koji ćeš da igraš? Roblox. Da, ljudi će igrati Roblox. I kad se završi video, kad ugasi, moram Nintendo Switch 2 da ga isključim. I posle izađu. I onda to malo. ne igra se. Kako valjda ga? Pa kako vadu? Так правда, да? Ka vadi svi? Pravi? Aj, pozivno. Nije dugo. Kako radi Aleksa? Dugo. Kako radi? Znači, ne brzo. Ima i daljinski? Da, sad. Čujemo se da mogu kova. On ima kuko, ne nosi na kafu. Može, iće se probrne. Ali može. Šta radi se tako? Prvi ugasi. A kako ti se pali? Я чую совета. Значит, с вами тогда. Давай, така. Така. Там пикуси. Супер.
Привет, просто не пајде. Ако легне у негов креветец, има да игра, има да правим Nintendo Switch 2, да игра Farming Simulator Signature Edition. А да, Алекс? Алекса, повече kad legneš hoćeš kako igraš. Тоа? Не. SG1 ćeš. Да, će da igra SG1, River Bend Springs će da igra na njegov Nintendo Switch 2, će da donese jedno kolo, će da kupi nešto. I to kad legne. Kad legne da spava, ali još neće spava. Možda kad dosta igra na Nintendo Switch 2, možda će se spava. Posle ja kad učim i posle mora moj tato da uzme ako se Nintendo Switch 2 zato što ta će da spava. I така zato što ta će igra SG River Bend Springs. A da, Alex? Kaže da će da igra River Bend Springs. To isto. Posle igra da. Опа, pošto ljudi voli da igraju, a ovdje će voli da igraju. Pošto ovo je taj igrac. To je to meni dobro. A to su možda oči. Ne znam. Ovdje ima oči. To je svi? Ima oči. Ili stranu? A ovo je koje? Ovaj? Ovaj? Догоре. Ай! Алекса, а што ќе возиш? Па купи нешто, правиш нешто. Рекao си да ќе купиш. Да, ljudi, kupi nešto. Evo, ima svašta. Zašto bi što pripadac? Ubuga mi ta velika. Sada bol stane. A gde ti je Mek? Mek? Pek. Ne bi treba. A ne mora ostane Mek. Ej, i mora Mek. Ljudi, to se dere ovaj dio. Ne može da ostane. I mora. Mora. Sad će te razbije. Na tebi će te razbijem po glavi. Mora. Čutaj! Će te bacim napolje. Dosta. Odlazim. Evo će ti kako. Ej. Mora me. Gusne. Nama to tamo su. Do tamo čovi. To se rekao? Zvao me budalo ljudi, Mek, super. Da, ljudi, to je Mek Traktor iz Lightning. City Biza to je gore. To su Sarina kola, a živi tu tečeraki? Ne. Živi to Sara, pa mora da živi tu. Sim, to. Zašto ne živi? A da ne kupujem. Pa ga si Excel gore, će ga kupiš? Daj mi go. Ima. Ne. A ima, ali neće. Ovo taj. To su moje kola. Kako se zove? Template, nevidljiva kola. Ne diraj tema. Ne, van takova. Ne može. Ovo taj. Mala. Malo je vidim. Ne tu! Dakle. Zašto nećeš manste? Blokiraj mi put. Može me.
Може до 5 секунди, може? Ето. Не! Мора да ти поменим интернет. Немає вона. Ще си радиш. О, ти паде, ай! Ти си дали А хто то паде? Ovo su dete bicikla, ovo je dorsla Warburg. Pošto ovako mora. А сопато. Znači. Što ti pao? Ništa nije pao. Ne znam čiji je taj kultivator. Никой. Za se ih udario. Не треба. Šta će voziš prvo? Авіон. Može. Да се потиče. Moraš brzo. Evo ti mikro. Grej se Uči se gledaj. Da li nek nema priklicu i platići. Ніко. Bas! Alexan! Hop! Bravo! Bas! Desilo zbog Tomislava što ima kratke zube. Opet postao zeka. Opet postao zeka iz vaše. Jadim se. Što ja sam jadim? Daj nitro bre! Daj više. Maknijans. Kasnije nije ni ne može da se pravi. Dobro ljudi, ja sam snozio drogu. Neće ti biti mnogo minuta, možda Kaži čao! Dobro, kaži čao! Ne, Aleksa! Kaži čao! Dođi mamo, da kažeš čao, kaži čao! Не! A kaži čao! Как ти rekla? Dobra, kaži čao! Kaži čao! Не! Kaži prvo čao! Čao ljudi! Nervira me Aleksa!